Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Teman-teman, semoga aja teman-teman sehat ya teman-teman. Wah, kita mulai mencari teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada apa ya teman-teman? Wow, di sini ada boneka Squid Game sama on Betawi muka merah teman-teman. Muka putih teman-teman. Wah, aku salah ngomong teman-teman. Wah, ini boneka Squid Game teman-teman, besar sekali teman-teman. Wah, kita mau mencari lagi nih teman-teman. Ada apa teman-teman? Wow, oh my god, di sini ada oktopus teman-teman. Wow, warna kuning teman-teman. Bisa dibalik-balik nih teman-teman oktopusnya teman-teman. Wah, kita taruh sini, kita amanin nih teman-teman. Cari lagi teman-teman, ada apa teman? Wow, ternyata ini ada kepala boneka Squid Game teman-teman. Besar sekali teman-teman. Wah, tadi apa tuh? Kuning sama biru tuh teman-teman. Wah, apa itu tadi teman-teman? Wah, tadi apa tuh teman-teman? Tuh, biru sama kuning. Wah, ternyata ini adalah Upin sama Ipin teman-teman di daun-daunan teman-teman. Wah, dia lagi ngumpet teman-teman. Wah, kita aja ini main puntak umpet teman-teman. Kita ambil teman-teman. Wah, ketahuan kau Upin Ipin. Wah, kita amanin nih teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada apa teman-teman? Di batuan nih teman-teman. Banyak sekali batuannya teman-teman. Wah, kita mulai mencari. Wah, ternyata ini ada boneka Doraemon besar sekali teman-teman. Wow, nyangkut nih teman-teman di tembok teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman, kita amanin nih teman-teman. Wah, kita taruh sini teman-teman. Wow, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa, dadah.